Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Hurmatlı mo'min musulman bir tuğanlar, ağalar, apalar, eneler, eceler, iniler. Buna da Allah Teala buyurup, daha bir faziletli günlerin musakkasını tutağız. Muharram'ın 10. günü Aşura günü olsun. Bu turalı hadiste aytıladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Madinaga hicret kılıp bargan kezde bu gündögi rozonu Yahudiler tutup jatışıptır. Bu gündögi Aşura günü rozosunun sebebi turalı alardan soraganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alar bu günü Musa aleyhisselam Firavundan kutulgan gün, mana şonu şükür kılıp rozo tutup jatabыз dep aytışkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge qaraganda Musaga biz akıllırakpız, sizlerge qaraganda Musaga biz jakыныrakpız. Antkeni sizler Musa aleyhisselamdan keyin diningерди өзгөртүп жибергенсиңер деп Aşura günü rozosун кармап үммөтүндагы бул күндөгү розону тутууга буйруган экен. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü rozosunu tutuуда Yahudilerge karama karşı iş tutkula dep алдынан артынан bir gün koşup koygula dep ayткан. Мына ушуга ылайык бул жылы Aşura günü rozosu 16 iyul çeyşembe günü болот экен. Мына ошондо сиз дүйшөмбү, чейшемби, чаршемби 15, 16, 17 iyul кылып розо тутуп койсоңуз болот. Же болбосо экинчи сүрөт абзелереге сүннөткө ылайыграгы алдынан артынан bir gün koşup коюңуз. 15, 16 iyul кылып же 16, 17 iyul кылып. Үчүнчү bir сүрөт эми бул көпчүлүк алымдан көрө макруh Aşura günü гана розо тутуу. Жана Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem бул күндүн розосунун фазилети тууралуу, соо тууралуу айткан хадиси бар. Бул күндөгү розо bir жылдык күнөөлөргө кафарат болуп, bir жылдык күнөөлөр кечирилет деп айтат. Жана Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste aytат. Kim Allah жолунда bir gün Allah разы болуу үчүн розо кармай турган болсо, Allah Таала ошол пенденин жүзүн тозоктон 70 жыл алыстыкка алыстатат деп айтат. Мына чоң bir мүмкүнчүлүк. Мына ушул видеону жакындарыңыз менен, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Allah сизден разы болсун. Аллаху алам.